Ebusianfo omanga na yewo mu ye ahantumi enjo de biarada. Esan sade chen de senyina na nsem dodo na ne eba mbontin so. Enda me ne wo ka say eyade eye yankasa ye sister yade nyina ya maame ba kope. Ah Ghana mo ha no se ni social media no so no. Eyade a waje ni din ye pa because obi a won kana no antum ewon nsem bi ewo ye manga ne mo ha no se. Na enda ne nya ni ntie se ye maame eye maame nyenye. Sembi aba mbonti so a efa no ho a ye yankasa ye bra Amankrado eba abonti be ka say ade akwa report Maame Ng3g3 ono no ni page ni Facebook page and I say ni social media handle page no de ama pages no wa report ama ya blocking ama nda me ne wo ka say oso ntumi hwumi life biom na nam so ma ye Maame Ng3g3 ni bufu ye pa ama na babonte so aba pro ni minimu de afa nsem hu eti yanko ne yanko hwe video ne mbra ya wodua me de na dua nchen honam kwaduo kankan Amankrado seporoye ono kwane sene nani ase ene nani achimfuye te se kwaye buretuo nani achipuhaye kwasia wei o achieve da wantumi asosidi wantumi ameki ewo radio no yesilia kola wantumi ameki da abetra America wantumi asosidi da ene wasade aba social media monhwe enne wo ka chebiase nyina se na achievement ne se oso wa pam Maame Ng3g3 free social media enim guasiefo makeka wo mo ho abobomu o ajalefo maka wo mo ho abomu o ejantrafo ne atutufuo jimifo a omoso wo maka wo mo ho abomu o kwasiafo mu ajimifo we ya omunim nyansa school dropout so wo maka wo mo ho abomu na wo wentimi ankrosu mazuga be system no a obedan ya pam Ng3g3 free Facebook seme ya maye bize wa adwuma mti na me mayo Amankrado nti na me bae sa krasi ni seporoye no watra social media achievement ya ode kire wiase ebohu dahuro nyina ne sa wagigi page na me kaso wa shut whole Facebook down akwaye don na me kaso wa close whole Facebook down na wo Amankrado ade a wo ya ade wo mu ne se wo de emabasia etwe send wo mo so mo mfasi kamla enya sa wo be post you are blackmailer Apache you are a blackmailer Apache you are a blackmailer eno na wakwadiri wo mu so ate ase but benyansa ye di create content many penyam fasoa yumu ni bi sa kwasia we ya kwasia jimi ahesuo boliso ahesuo be ma kwasia say onse dem buy me de wachi anchen because nkofo hu anim kro mutimi dwane asia hwese ne na wote pa obeka se ne account yomo a ba ba se atimi akofa wo aba abrochire hwe nkwase asem ene gua na wugu hu fin oni avine akowo ye bo wabongu ansana wato aduane ama wa wo badi na wo jimi we die me ma wo medi mi so rough jantre ni tutu ni bema da bia wo de manam nuro so no watete ne ketrema so apachitia ekatema doko oben wane de wi obesi aka wifu onkomo watete ne ketrema so de it is wo be forward and for by the time oni beba won so wawie wu no na wawie na obon sa no na no de me say wo mo ne apachi we ni agoroda ena oni ni agoroda abeka so oyi obi wonyi obi a media mesa wo ye bema na wanya ho bema na so bedi mi so rofo me ntwema wo media ne so Amankrado tiwe woto obadem patapati ye woto obadem ne yire ebo eye Netherlands aban immigration for krono ne yire jantra tutu ni twatwetwe ni ba no SRT UK ebo credit union for krono aya mo meka se ma wale na mo mfa mo marriage certificate wo UK ha mekire asia ubetimi abebo me so rough wanu suo pacha asenwa afedi asomo no account agege abuwa ma mo ho be na ye kura nka me kura me mbatutu screen so yesi screen no kura me mototo so a e ma me page wo ye tan na mugu ho se nkana ne na da bia mugugu mi page wo we ye he me logo ni gu nchen me pictures dan nchen ade na ni aye fe anajo ekobo 1 ani aye fe asia muama oti ha se na wo e ma toto t-shirt ne watch de man ade kire camera mu wanum dwa enum dwafo group wanum dwa sia
akwa fada ase aba we ato ho so ba bedi ka wo ba bedi me roof of crossing yet se wo ato ho so ka wo ba bedi me roof papa wani so kura ma na me no nwie yo de me pe wa ye wo no a wa dwane a wo ko police ne ye wo dwane to Amazuga police fu amfiu court fu we nya sika anko ana court amfiu adwumamufu so de woni ya pam kura afi Amazuga na ehuna mane Amankrado pese wo kire se wa hede wa shate ye page down ti eno kwane ade a wa achieve uye loser unka nkire wo no uye loser mo starting to call me catch him sen to kwana mpese mo starting ma ye ready because to kwa we wo start a ye nko court ye nko adwumam na Amankrado beka se o se meme akodi adansi kurumu etia no oni adwa yanki case e wa American court me pa chawo o ni Jimmy mu no ade na o se me makodi adansi kurumu me makotwa ntoato ne so no oba enya adwa yanki na no odidi na tem no atem didie no a odi ya ye recording no ye ko di adansi e no o twesa se voice ne nye ne voice no enenye no no asa be repeat apostle entwi igbo no me ka kira eti ene hwan na edi ntro onse wasan abe expose ne self say engega kodi atro say ye pede wakodi atro ewa adwumamu a eye nkwasiafo mu di kan be kan ma asem agimifo mu bi o madi kan be kan ma asem kwasiafo bi o mu pese o mu be respect o mu self some school dropout in crasifo obi person be respect o mu self na de atwamu bia fa me ho they want to talk about it na ma respond wo eno ma kabo ma tworo email ene ya chichiri email na ne omudi ahye toilet mu afrash ena ato ne account report ne agigi mo report ne ekọ ne wo chena ye beba enti ye twan ye still ye twan until se be kan gege 2 views mo promise ye say by the time you people finish with us then gege ye jina Ghana ma pack me bag nyene omo mutiti social media biti se kafefe afnana na pantai den se wawa kafefe nanim se yiwan yete ha ena abeka se eye sofu panyini wakwa siwa grada sa news ni na false news went to me and some fa video we si wanim ame pachew enti sa informant no antimi ansa me kan kire no ana wunya te se angegeti adwumam okwa adwuma ba obi an suspending so metrafie mi enhwe ni suman because am DS police for ebetimi a provide am ye hunipa kwa ameye no me ni criminal records you kafefe mumu bi ena me ka kire mo se mo ye mema na mo ye ma mo pulu mo criminal records oni enhwe akronfo video ye kokoshe ye hu me se ye mame esi kasa edefa eye dia ye papa anase ye bra ya de nyina eye Amankrado baba ntin so beka ya wazi e wo betumi a report me menya mbo na me man hihye wo se muko ka wanu tumo baabi a wona nya sapa dia mema wetie hwia ma kire obusumi ye dwem ne oburo pa untumi report me page de biara da ama ye ntumi enka nchen sama member live ye mbande mo be biara da because na wo tumi ben na wo insem de dodo na ye ma me no wo outie nsem no ma okaye kai say social media handles ni nyina na attention TV nti baba ho mode anse obe like wa share no wa comment e we videos ni so no we di channel no ho adanse e de a channel for wo yes aso na Ewrade e shram